Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Haka arpo trek mutab na jemang arajar ka kendai. Kinong ilam jang keseng, henyo trap acek National Movement. Kedelet yekendo yu Menteri Sarkar bakmi yaknat ki Kampung Roysor ke Jela Meghalaya ubah hamlet sendoling ban ujor hu halor ke jing ujor ki pajba bah hakawai ni ki jakalet bar ke badan ha polis bazar la outdoor hadu laipo tingka shikle tang bannet penche ke badan ha po marbahab ha polis bazar hakani ke jing ujor nakalyang ubah hamlet sendoling ulakulari kit khot jong ke HANM ba un sasimkia halor kani hi ngalayo I lemaki media bat ngalayo oru ya ka jeng jorang liang jongki HGNM ki bat pau ya jeng sukha joki abade bar ka jeng lum ya tu ka jika penukam ya ka washroom hantai po marwahab dengar gua solengo bat ni ba abat kinong le dang wan nong thirong pet ki bat hit ko tu ka kompleks hantai bagi coba hamil sila foto kata kelong ke bang mo kebam lah perang marbar niru ia litit ki bawah ki kompleksi di shopping mall bagi kuali washroom li coba lebih ke tu kapan sih tinggal mau beli apa sih dulu foto ka tikali kelong ke kebam lah perang di nomor baik ke shopping kompleks santai pada marba la list nak sarkar ke barim seketika marpun yang grup di yakri ke benta ngala laptha yo sekretari baun token yang di cinja baru bomde ban ela ba kumpili ke kenja ba tak pada yakin knowledge yang wan ke program yakri ka jika sabar ko bukan siapa bersama tu dah susu ke jakaman ke ya ga jokon pre apa ka shopping kompleksi untuk kami usul kuat ke di yang kita pada ngapa ke usara ke sampai banlet ban tokin di sampai ke bagi saya report juga ngakwa bu jengkli ya pamar banyak hato pamar banyak pi ya try Jela Meghalaya pi smo kumba Singapura na United Nation papi bu kador tang banlet jun lepo tangka atau maafsu seiro Lamarba kumbangi tip kajeng lek sabar apa cinema hall ne apa shopping mall ne apa kino ka bahe hotel ne kade jingsha de ban long free ban lek sabar ndai ban sim ka charge steng karo andai gede ka marban yang ke bu kador balai photang ka katong ngamla ban accept kata kadau ni ko seng ni happer khade ke jet mundu ni hapai ba dan tasni ni wan kendu ya Urban Affairs Minister Sri Hamlet Doling and when we speak with him about this complaint he assured us he will look into the matter and immediately he will take action also he assured us and I am very happy as a HNM on behalf of HNM we got assurance from the minister and we will think about the next procedure. We'll see it and see. Sakaway, ngapa pensai, nyelit katnu tarik pen cek ya kato toilets. Andre nak liang ubah marban yang pen dewan penkot ya kini kabar daga nanti bajai. Andre yang ni hakateng jong HNM ulai kela FIR ko Sodara Police Station. Katoka FIR ni lalong kumbau kapen penklut susu ya kiseng namar ba kini seng amdei trai banjung banyo ka jung toy la jung andrei ka seng ka don jing kit kli pan pet pan wanra ka suk ha imlang ha salam kata ada ngi menta singi lawan pendu ya minister menai minakliang minister lai sure ba yang ni pan pet ya gini ka kes pan kit kli